Ko je ovaj čovek? Imao je, kako kažu savremenici, glas onoga koji može da govori i bogovima, i ljudima, i zverima. Imao je oči čoveka koji se susreo s Bogom, lice u lice, oči vekova stare. Vezan za svoju zemlju i svoj narod, najviše je bio napadan baš od svojih sunarodnika, a kraj života morao je da dočeka u izgnanstvu. Ko je zapravo ovaj čovek? Balkan s kraja 19. veka. Mala i siromašna, ratovima za oslobođenje od turske vlasti izmučena Srbija stremi ka Evropi. Seljačka Srbija se suočava sa potrebom opismenjavanja i modernizacije. Oko 100 km jugozapadno od srpske prestonice Beograda, na reci Kolubari, nalazi se varošica Valjevo. U doskora isključivo zanatskom naselju otvaraju se prvi industrijski pogoni, stiže železnička pruga, električna energija, otvara se gimnazija, prikazuju se prve pozorišne predstave. Selo Lelić, nedaleko od Valjeva, na obroncima planine Povlen. Pred najburnije dane srpske istorije, pre Karađorđevog i Miloševog ustanka, doseljava se početkom 19. veka iz bosanske Srebrenice u selo Lelić Antonije Anta Jovanović, poreklom iz Banjana u Crnoj Gori. On se u oba ustanka istakao svojim bogoljubljem i rodoljubljem i posle završenog drugog ustanka biva izabran za kneza Valjevske nahije Podgorine sa sedištem u Leliću. Knez Anta imao je 2 sina, Simu i Velimira, i njegova Antina porodica račva se u 2 smera, Simiće i Velimiroviće. I ovde su Velimirovići, jer tu su bile nekoliko kuća ovde, i Sava Velimirović pokojni bio, i Novak, sve su to braća, rođaci. A ovamo s ove strane su Radosavljević. To je bilo nekada jedno bratstvo. Tako se i računa da je jedan predak bio, pa onda posle su bila 2 brata. Ovo je kuća vladike Nikolaja. Ovde je on rođen. Nikola Velimirović rođen je na Tulcin dan 23. decembra 1880. po starom kalendaru. Po novom 4. januara 1881. Od oca Dragomira i mati Katarine, rođene Filipović, oboje iz sela Lelića. I dođemo ovde, kući kod babe Kate, pozdravim se, poljubim je u ruku, jer svi smo je poštovali, tako smo je svi u selu zvali baba Kata. Moglo bi se reći da dom Velimirovića nije bio samo seoska kneževska aristokratija, već i duhovno sveštena. Uoči nedelje, kada bi bio obavljen posao preko sedmice, skupljali smo se mi da bismo se pomolili Bogu. Uveče bi moj ded, glava kuće, sazvao na molitvu. Kapele u kući nismo imali. Kada je ružno vreme, molili smo se u kući, a kad je lepo vreme, napolju u dvorištu. Zvezdano nebo bilo nam je crkveno kube, mesec prava ikona. Mili ded pop. Krstili smo se i molili gledajući u zemlju i uzdižući poglede naše pod zvezda. Molitva bi se završila dubokim poklonom i glasnim amin. Kada mi danas pada na pamet ova molitva,
Ja osjećam više pobožnosti, skrušenosti i mirnoće duševne nego što sam osjećao u svim velikim crkvama sveta u Evropi i Americi. Zabeležio je svoje sećanje iz tog perioda svog života vladika Nikolaj. Mali Nikola učio i završio osnovnu školu u manastiru Ćelijama, blizu Lelića. Tu ga je pop Andrija, starešina manastira, nadaleko poznati Dobričine i Veseljak, junak iz srpskih ratova s Turcima, učio rodoljublju i govorio mu o slavnoj i teškoj srpskoj prošlosti. Učitelj Mihajlo Stuparević nikad nije imao boljeg đaka od malog Nikole, pa je svim silama nastojao da Nikola po završetku osnovne škole nastavi školovanje u Valjevskoj gimnaziji. Srpska inteligencija na prelomu vekova bila je uglavnom sa sela i školovala se radeći po bogatim gradskim kućama. Tako su se školovali mnogi Nikolini drugovi, a on sam je u Valjevu prvo živeo kod stare učiteljice, gospođe Milke Čobanović, koja je u mladosti bila prva ljubav Milovana Glišića i pomagao je oko kuće. Ona je u stvari ona čuvena Milka iz starogradske pesme. Da, Srbija je bila i ostala mala zemlja. Posle svršenih 6 razreda gimnazije u Valjevu, Nikola pokušava da se upiše na Vojnu akademiju, ali ga komisija odbija zbog neuhranjenosti, malog objema grudi. Tako se Nikola upisuje na Bogoslovsku učiteljsku školu u Beogradu. Nije ni čudo što je mladić Nikola, kao i mnogi njegovi vršnjaci, želeo vojnu karijeru. Posle čitavog veka ratovanja, Srbija se tek nalazi pred velikim i slavnim ratovima. Godine 1903. u Beogradu pučisti su ubili poslednjeg vladara iz dinastije Obrenovića, Aleksandra, i njegovu ženu, kraljicu Dragu. Na presto dolaze potomci vođe prvog srpskog ustanka, Karađorđevići. Odnosi Srbije i Austro-Ugarske se zaoštravaju. Dolazi do izbijanja takozvanog carinskog rata između dve zemlje. Na Balkanu je sve snažniji i pokret za ujedinjenje južnih Slovena. Nikola Velimirović, živeći u Beogradu u lošem smeštaju i sa nedovoljno novaca, završava bogosloviju kao jedan od najboljih đaka. Prihode dopunjuje radom na distribuciji hrišćanskog vesnika kod uticajnog i dobrostojećeg prote Alekse Ilića. Kod prote se okuplja mlađa napredna generacija bogoslova, ugledni ljudi tadašnjeg Beograda, neki strani poslanici, mnogi sveštenici i nacionalni radnici iz neoslobođenih krajeva. U kružoku se kritikuje loše stanje u hijerarhiji i traže se rešenje za crkvene probleme. Nikola piše i objavljuje svoje prve mladalačke i beskompromisne novinarske tekstove u hrišćanskom glasniku. Neka onaj koji je pokrenuo pitanje uzrocima opadanja vere i morala u nas i u ovome faktu vidi jedan od tih uzroka i neka ga dobro podvuče. Mi samo skrećemo pažnju čitalaca vršeći našu dužnost prema crkvi, a nadležni mogu i dalje ne voditi računa o neizbežnim posledicama ovakvih radnji. Po tadašnjoj praksi, svršeni bogoslov Nikola biva prvo postavljen za učitelja u svom kraju, u selu Dračiću, 10 kilometara južno od Valjeva.
U Dračiće iz Beograda mladi učitelj odneo ne samo diplomu bogoslovije, već i tešku bolest, škrofule, koju je zaradio životom u vlažnim i memljivim stanovima i lošom ishranom. Lekari mu preporučuju boravak na primorju. Boravak u manastiru Savina i Boki Kotorskoj, tada pod austro-ugarskom vlašću, ostavio je traga u jednom od Nikolajevih ranih radova. Večnost bi mi bila kratka da se nauživam krasota tvojih, o lepa Boko. Zbogom bisere među zemljama. Zbogom i ti, ponosna Savino, što se kao labud beliš kraj mora. Produži hrabriti tvoja verna čeda, taj najplemenitiji rod ljudi da strpljivo s verom i nadom istraju u čekanju dana kada će se ispuniti nade Srbinove. Produži slaviti ime presvete Bogomatere, kako bi ona po velikoj milosti svojoj uskorila taj dan, dan opšte srpske slave, srpskog uspenja. Uskoro će se Nikola na neko vreme rastati i od voljene Srbije. Posle kratkog učiteljovanja u Leskovicama, u selu susednom njegovom Leliću, Nikola dobija stipendiju za školovanje u inostranstvu. Jedno od svedočanstava govori o tome da je Nikolin odlazak na studije u inostranstvu određen razgovorom prote Alekse sa tek krunisanim kraljem Petrom I. Spremamo se za veliku državu Jugoslaviju. Hoću da pošaljem na školovanje ljude koji će da budu vladike u novoj državi. Raspitaj se, koja bi to deca bila? Prota mu je, ne dvoumeći se, odgovorio. Jednog bih ti odmah mogao reći. Nikola Velimirović. Kada je Nikola došao u Beograd iz sela u kome učiteljevao, kralj ga je primio. Idi kud hoćeš i studiraj šta hoćeš. Ali moraš završiti teologiju, jer hoću da se posle toga zakaluđeriš. Nikola je zamolio kralja da odloži konačnu odluku dok ne razmisli i dok ne dobije blagoslov od roditelja. Bilo kako bilo, Nikola je dobio stipendiju za studije na Starokatoličkom fakultetu u Bernu, kao najpodesnijem zapadnom fakultetu za pravoslavne studente. Dobra stipendija omogućila mu je da putuje van Švajcarske i sluša predavanja najboljih profesora bogoslovskih predmeta na nemačkim fakultetima. Po završenim diplomskim ispitima na fakultetu u Bernu, Nikola je doktorirao na temu Vera apostola u Vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve. Godine 1908. Austro-Ugarska vrši aneksiju Bosne i Hercegovine. Među Srbima, kako onim pod tuđinskom vlašću, tako i među onima u Matici, nastaje veliko uznemirenje. Rat je ovoga puta ipak izbegnut. Nikola je u to vreme već u Engleskoj. Završava studije filozofije u Oksfordu, a doktorira u Ženevi na francuskom jeziku. Tema: filozofija Berklija. Dragi naš Nikola, sad dobili smo tvoje pismo. Vrlo skromno. Kao da je pisato u neraspoloženom stanju. Ne znaš šta radiš, misliš i nameravaš, da li učiš i spremaš se za ispit ili ne. Ako ne osjećaš sebe spremna za polaganje ispita i ne možeš dobiti sa druge strane, a ti mi javi koliko ti treba da ti pošaljem. Ja ću uzeti u Valjevskom zavodu koji ću zadužiti moje akcije ili ću uzeti po knjižici založene što sam dao na štednju. Drugova sredstva ja ne znam. Tvoj otac, Dragomir.
Naš prijatelj i vrsni saradnik, doktor teologije Nikola Velimirović, koji se bavio godinu dana u Engleskoj radi dovršavanja svojih bogoslovskih studija, položio je ovih dana doktorat iz filosofije sa odličnim uspehom. Doktor Velimirović vraća se krajem ovog meseca sasvim u domovinu svoju. Povratak u Beograd sa 2 diplome i 2 doktorata. Međutim, doktoru Velimiroviću vrata, blago rečeno, nisu širom otvorena. Zaklanjajući se iza administrativnih propisa, prosvetne i crkvene vlasti, ne želeći da mu nostrifikuju diplome, primoravaju dvostrukog doktora nauka da završi 7. i 8. razred gimnazije i položi maturu. U vreme tih događaja, Nikola po 3. put u životu dolazi na granicu smrti. Prvi put, još kao beba od godinu dana, bio je usenjen od hajduka. Drugi put ga je na izletu sa školom polumrtvog izvadio iz reke u kojoj se davio jedan stariji đak, Sreten Savić iz Donjih Leskovica. Treći put je došao u životnu opasnost kada je 1909. godine po povratku u Beograd sahranio brata umrlog od dizenterije, a onda i sam dobio tu opaku bolest. Posle 3 nedelje lečenja u državnoj bolnici, lekar je izjavio da je stanje njegove bolesti takvo da ga jedino Bog može spasti. Doktor Nikola Velimirović nije bio ovim lekarskim mišljenjem uzbuđen. Ako je moja služba Gospodu potrebna, on će me spasiti. Posle 6 nedelja teškog bolovanja, on je potpuno ozdravio. Iz bolnice otišao pravo u mitropoliju i izjavio da hoće i želi da ispuni obećanja o svom monašenju. Mitropolit Dimitrije uputio je doktora Velimirovića u obližnji manastir Rakovicu, gde je posle 2-nedeljnog iskušeništva zamonašen 17. decembra 1909. godine. Na postrigu je dobio ime Nikolaj. Doktor Nikolaj dobio je čin jerođakona 19. decembra, a čin jeromonaha 20. decembra iste godine. Odavno se u Beogradu zuckalo da je doktor Velimirović veliki besednik. I kada je beogradska štampa objavila da će jeromonah Nikolaj besediti u Sabornoj crkvi iza Božića na Svetog Stefana, u crkvi je još zarana bilo teško naći mesto. Elita Beograda, može se reći, vođi naroda, akademici, profesori univerziteta, generali, čak i kralj, došli su da čuju besedu. Zato se istina ne može znati. Ona se može otkriti. Kao što se dan... Nije čovek ono što se može smestiti u jedan grob, no ono što se ne može smestiti ni u vasionu. Ljubavi prema sebi, Bog se ne skriva od čoveka. Grešan čovek skriva se od Boga. Skriva se dok ga sasvim ne izgubi. Sila da ona korava se. Crkva je ta koja treba da daje duh državnom uređenju, a ne da ga imitira. Sinovi Božiji su... A slušaoci, među njima i racionalisti i ateisti, bili su podjednako očarani, bolje reći ushićeni, u jednom stanju dotad njima nepoznatog, ekstatičkog zanosa. Veliki besednik je rođen. Kada je kralj napustio crkvu, Nikolaja je dočekala grupa oduševljenih Beograđana. Neki od njih su uzvikivali da treba odmah da uvedu Nikolaja u mitropoliju, gde mu je i mesto. Verovatno i to, preveliko oduševljenje naroda, uticalo na odluku mitropolita Dimitrija da nekoliko dana kasnije doktora Nikolaja uputi na studije u Rusiju na opravoslavljivanje. Već posle prvih akademskih rasprava sa studentima i profesorima pročuo se u Petrogradu. Naravno, bilo je izlišno da dvostruki doktor nauka provodi vreme na fakultetu, tako da je boravak u Rusiji iskoristio da se upozna sa ljudima, da proputuje veliku zemlju i upozna se sa crkvama, manastirima
Svetim Lavrama. Pod uticajem dela Dostojevskoga i Solovjeva začela se tada u doktora Nikolaja misao o svečoveku, nasuprot Ničeovom nadčoveku. Doktor Nikolaj Velimirović, jeromonah, kraljevim ukazom postavljen je za suplenta bogoslovije Svetog Save. Ta plata neće biti dovoljna ni za tvoje održavanje, a kamoli da se od nje što može odvojiti za otplatu duga. Pre ovog postavljenja Fakultet bogoslovski na Univerzitetu u Bernu ponovo je ponudio doktoru Velimiroviću mesto docenta na univerzitetu, a u isto vreme ponuđeno mu je i uredništvo čuvenog žurnala časopisa Revue Internationale de Théologie, koji se uređuje na 3 jezika. Po mome znanju ništa drugo ne možemo pronaći. Drugi izvor za isplatu duga nego štampanje beseda. Kako smo izvešteni, doktor Nikolaj će se uskoro vratiti u svoju otadžbinu iz Rusije, kuda je u početku ove godine otišao na neko vreme. Gospodin Nikolaj Velimirović govorio je prekjuče u Sabornoj crkvi pred mnogobrojnom publikom. I danas, kad ga korteši hvale na sva usta, ovaj doktor nema pravoslavnog fakulteta. Uostalom, mi smo pred dužnošću da se ovim gospodinom pozabavimo malo više, da kažemo nešto o onoj prošlogodišnjoj reklamerskoj besedi na Božić i o studiji Njegoš i religija. Pohvale i napadi. Niko prema Nikolaju nije ravnodušan. Takva sudbina pratit će ga kroz ceo život. Nikolaj počinje da piše veće radove. Oni se prvo objavljuju u nastavcima u časopisima, a zatim bivaju štampani kao knjige. Religija Njegoševa. Mnogim našim savremenicima, kako bogatima, tako i siromašnima duhom, religija izgleda kao neki stari zamak, čiji su rogljevi i vrhovi porušeni, čiji su zidovi izbušeni, prolokani, kapije popadale, vrata nakrivljena i pragovi izbijeni. No religija, kao tvoračka moć čovekova, nije mrtva, no živa. Ona je i danas isto onako životna i moćna kao i negda. Samo što se ona danas drukče proiznosi i izražava nego li negda. Kao da je Nikolaj ceo svoj život posvetio tome da dokaže istinitost ovih redova. Senzacija u našoj naučnoj, filosofskoj, bogoslovskoj literaturi. Ne samo šteta, već je i greh ne pročitati ovu retku knjigu. Mladi profesor beogradske bogoslovije ništa manje nije interesantan od samog cetinskog vladike, piše čuveni strogi kritičar Jovan Skerlić, ali se pridružuje onima koji se brinu za Nikolajevu pravoslavnost. Po Skerliću je s druge strane Nikolajev očigledan dar opasan za omladinu, jer on opsenjuje mase i loše utiče na mlađe generacije, zamenjujući stvarnost idejama i verovanjima da su ideja i Božja ljubav osnovni zakon ovoga sveta. Istorija Srpske pravoslavne crkve, kao jedna od pomesnih crkava pravoslavnog hrišćanstva, odvijala se kroz vekove na mestu susreta istoka i zapada, dve hrišćanske veroispovesti i dve vere, hrišćanstva i islama. Hristijanizacija srpskih plemena bila je dug i složen proces koji od vremena rada svete braće Ćirila i Metodija i pojave slovenske pismenosti dobio na snazi. Posle perioda nestabilnosti u kome su srpski vladari potpadali neizmenično pod uticaj zapadne i istočne crkve, osnivač vladarske loze Nemanjića, Stefan Nemanja, nedvosmisleno se opredeljuje za istočno pravoslavlje. Nemanjin sin Rastko, koji je po monašenju dobio ime Sava, postaje prvi srpski arhijepiskop, a srpska crkva postaje autokefalna. Rad Svetog Save na verskom i kulturnom podizanju svog naroda udario je trajan pečat istorije srpske crkve i naroda. U vreme cara Dušana Nemanjića srpska crkva je stekla status patrijaršije, a posle potpadanja srpskih zemalja pod Otomansko carstvo, crkva je zapravo jedina institucija koja čuva identitet srpskog naroda. Naravno,
Tokom perioda i ropstva, opšte obrazovni i teološki nivo sveštenstva znatno je opao, tako da crkva oslobađanjem Srbije u 19. veku dočekuje uglavnom samo sa moralnom snagom i sačuvanim osnovama vere. Nova država koja pokušava da se ustroji po evropskim obrascima, crkvi priznaje zasluge za očuvanje nacije. Međutim, generacije intelektualaca školovane na zapadnim univerzitetima udaljavaju se od svoje pravoslavne crkve i počinju da je doživljavaju kao konzervativni balast u procesu modernizacije i približavanja zapadnim demokratijama. U vreme početka Nikolajeve delatnosti u Srbiji, sveštenstvo nije na visokoj ceni, čak je često i meta ismevanja. Ne očekuje se da neko iz crkvene jerarhije krene stopama prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, da neko uopšte može da dubok koren pravoslavne duhovnosti spoji sa modernim kulturnim tekovinama i da zapravo skine prašinu sa istorijskih putokaza srpskog naroda. Naravno da pojava nekog kao što je Nikolaj zbunjuje mnogi. Biti čovek, pa i veliki čovek, to je malo. Budite bogovi, veli Sveto pismo. Budi čovek, to je kratak program. Budite bogovi, to je najviši program. A Nikolaj nastavlja da izučava nauku, filosofiju, teologiju, umetnost. Nastavlja da besedi i piše i počinje intenzivnu nacionalnu delatnost. U Sarajevu je dočekan kao već čuveni besednik. Ostaće zapamćene njegove reči. Svojom velikom ljubavlju Srbi i Bosanci anektirali su Srbiju Bosni. Čim je završena služba Božja, jedan policijski oficir ga ispratio na prvi voz za Beograd. Prethodno mu je čestitao na govorničkom talentu. Pri povratku u Zemunu skinuli su ga sa voza i dugo ispitivali. Godine 1912. izlaze knjige Niče i Dostojevski, Besede pod gorom. Savremenici se slažu da Nikolajeve besede deluju na dušu čoveka isto onako kao kad se unese svetlost u mračnu sobu. Pojavio se propovednik koga je trebao 20. vek. Besedu o velikom imenu poznati srpski pisac Branislav Nušić stavio je za uzor besede u svojoj retorici. Bog. Ova jedna reč sačinjava svu moju propoved. Kratka reč, no opsežan smisao. Magična moć. U zimu 1912. izbija Balkanski rat. Srbija zajedno sa ostalim pravoslavnim zemljama Balkana kreće u konačno oslobođenje od turske vlasti. Iako nije bio mobilisan, doktor Nikolaj, suplent bogoslovije Svetog Save, odrekao se svoje plate, ustupio je državi za vreme trajanja rata i krenuo se vojskom na bojište. Ne samo da drži besede i teši narod u ratnim stradanjima, nego i sam lično učestvuje kao humanitarni dobrovoljac i pomoćnik postradalima i bolesnima. Kada se posle uspešnih ratova Srbije 1913. sastao Sveti arhijerejski sabor, njegovi članovi su se sporazumeli da doktora Nikolaja izaberu za episkopa upražnjene Niške eparhije. Na opšte veliko iznenađenje, Nikolaj izjavljuje da se izbora ne može primiti, kako zbog svojih pogleda na episkopsko zvanje, tako i zbog nezdravog stanja u crkvi. 1914. izlazi nova knjiga Nikolajevih beseda izgovorenih u vreme Balkanskih ratova, Iznad greha i smrti. U njoj su i reči: ništa u svetu ne čini čoveka tako ništavno malenim
kao strah od smrti. Knjiga je izašla neposredno pred izbijanje Prvog svjetskog rata. Evropska civilizacija ulazi u ozbiljnu krizu, a Srbija se bori za opstanak. Jeromonah dr. Nikolaj odmah na prvi dan mobilizacije 1914. godine otišao iz manastira Kalenića u Beograd i stavio se na raspolaganje komandi grada i vrhovnoj komandi. Posle toga otišao je na Adu, na Savu, u prve redove boraca u odbrani Beograda. Hrabrio je vojnike svojim prisustvom i rečju i nije napuštao položaj ni onda kada su neprijateljske granate padale okolo i raznosile zemlju. Slom austrougarske ofanzive dozvolio je Nikolaju da se vrati u manastir Kalenić. Da se odmori, ali da nastavi sa radom na započetim rukopisima. Rano ustajanje, jutrenje, zatim šetnja kroz šumu više manastira. Razgovor sa stoletnim bukvama. I zatim pisanje. Pisanje. Ova rozeta na zidu manastira, uz malu obradu, postaće kasnije zaštitni znak svih njegovih knjiga. Početni veliki ratni uspesi skrenuli su pažnje Evrope na malu balkansku zemlju. Dolaskom Nemaca na Balkan u pomoć austrougarskoj vojsci za Srbiju nastaju kritični trenuci. Saveznička pomoć Srbiji sasvim je nedovoljna. U aprilu 1915. predsjednik srpske vlade Nikola Pašić zove Nikolaja u Niš da ga otpremi u Englesku radi propagande o Srbiji i srpskim borbama. Dogovorili smo se i kralj i vlada da ti ideš u London. Kaže im tamo, kaže im, kad je bura na moru, onda i velika lađa trpi udare talasa. A kako li je tek u malom čamcu koji je privezan za tu veliku lađu? Kaže im Nikola da smo mi naš mali čamac privezali za veliku englesku lađu. Pa šta još da im kažem? Pašić, Baja, kako su ga zvali, odgovorio mu je kratko. Kašće ti se samo, Nikola. Kao dvorski sveštenik kralja Petra, Nikolaj se pojavljuje prvo u Parizu, gde drži pred jugoslovenskim odborom govore koji svojom originalnošću i snagom daleko odskaču od govora prisutnih političara. U Londonu, u kome još uvek skoro da nikog ne poznaje, ne ustručava se da počne od Hyde Parka. Umesto govora, on svira na svoj svirali, na kojoj je naučio da svira još kao dete u Leliću. Ljudi se okupljaju, interesujući se za neobičnog sveštenika i njegov nepoznati instrument. Nikolaj konačno progovara. Na ovom instrumentu svira se u narodu koji vi samo po zlu znate. Vi znate da je taj narod ubijao kraljeve. Optužuju ga da je ubio i austrougarskog prestolonaslednika Ferdinanda. Hteo bih da znate da je knez toga naroda, Lazar, 1389. godine sa svojom vojskom stao na Kosovu polju na branik hrišćanske Evrope i dao život za odbranu evropske kulture. Uzgred da kažem da je u to vreme Srba bilo koliko i vas Engleza. Danas ih je 10 puta manje. Gde su? Gde su? Izginuli su boreći se za slobodu i braneći svoju kulturu.
Vladika Nikolaj je voleo frulu. I ja sam nosio neko kuferče u kojem je samo bila frula i dvojnica, ništa nije imalo u njoj. Engleski sveštenici pozivaju Nikolaja da govori u njihovim crkvama. U drugoj polovini juna 1915. Nikolaj stiže u Ameriku. Odmah po dolasku dao se na posao. U svim mestima gde se pojavio, govorima, propovedima i pojavom, oduševljavao je sve one koji su ga slušali i videli. Sa slike koju je u Srbiji stvorila austro-ugarska propaganda, polako spadaju najcrnje boje. Kada bi Rim imao ovakvog fratra, dao bi za njega celo zemljište na kojem je sazidan Vatikan, izjavljuje predsjednik Hrvatske zajednice u Pittsburghu. Američki novinari pune novine člancima o borbi Srbije. Kakav je ovo čovjek? On sa nekoliko rečenica uništava čitave tomove austrijskih napisa o Srbiji. U Čikagu Nad Rabin izjavljuje: ovo je najveći čovjek koga sam u životu sreo. Amerikanci u Kansas Cityu: 3 su najveća čovjeka na svetu: prorok Jeremija, Jovan Krstitelj i Nikolaj Velimirović. Prikuplja pomoć i dobrovoljce. Na kraju rata veliki američki naučnik srpskog porekla Mihajlo Pupin, očaran Nikolajevom sposobnošću, izjavio je: ono što je u srednjem veku učinio Sveti Sava pred inostranstvom, to je ovih dana učinio Nikolaj pred Anglosaksoncima. Za Srbiju nastupaju najteži trenuci. Sa svih strana neprijateljske vojske zaposedaju zemlju, a srpska vojska se povlači preko zaleđenih albanskih planina. Glad i tifus desetkuju izmučene ratnike. Nikolaj se krajem 1915. vraća u London. Velike engleske katedrale nisu mogli da prime sve slušaoce kada je govorio Nikolaj. Pristup je mogao dobiti samo onaj koji je ranije dobio ulaznicu. Nikolaj nije znao za odmor. Događalo se da je samo za jedan dan držao po 5-6 govora, i to na raznim krajevima Londona. Načelniku operativnog odelenja Vrhovne komande srpske vojske generalu Milanu Milovanoviću, načelnik engleske armije doslovno je rekao: šta se vi toliko plašite kada se za vas bore 3 armije? Vaša armija, saveznička armija i 3. armija, otac Nikolaj. Kada se 1916. ceo tadašnji svet pameti okupio na Šekspirovoj proslavi, Thomas Hardy, John Goldsworthy, Rabindranath Tagore, Bergson, Roman Roland, Santayana, Metternich, Sienkiewicz, govorio je i Nikolaj. Svi prisutni bili su iznenađeni pojavom crnog kaluđera, a još više njegovim perfektnim engleskim izgovorom i sadržajem besede. Ja ne poznajem Šekspira. Čak i ne mogu da ga poznajem. Ali on zna mene. On me je opisao. On je naslikao sve tajne moje duše na takav način da, čitajući njega, nalazim samoga sebe u njemu. Pred Vidovdan, 28. juna 1916. godine, arhijepiskop Kenterberijski šalje pismo svim crkvama da se taj dan obeleži kao srpski dan. Jeromonah Nikolaj govori u katedrali Svetog Pavla u Londonu kao prvi neanglikanski sveštenik. Ostaci izmučene srpske vojske posle odmora i konsolidacije na Krfu nastavljaju rat na Solunskom frontu. Velike pobjede i junaštva koje će 1918. pri proboju Solunskog fronta iskazati srpski vojnici doneće im svetsku slavu, a Srbiji slobodu. Srbi i drugi južni Sloveni
iz poražene Austro-Ugarske ulaze sa Srbijom i Crnom Gorom u zajedničku državu. U toku Prvog svjetskog rata u Londonu, osim Nikolaja, sa sličnim ciljevima i zadacima, nalaze se i poznati srpski intelektualci. Slobodan Jovanović, Jovan Cvijić, Bogdan i Pavle Popović, Čedomilj Mijatović, Dimitrije Mitrinović. Mala grupa, ali snažan srpski lobi. Saradnja sa Jugoslovenskim odborom, kontakti sa predstavnicima ostalih južnih Slovena, ali i sa istaknutim Česima, Rusima, Poljacima, zajedničko osjećanje dramatične krize zapadne civilizacije, razgovori o novom čovečanstvu i novom hrišćanstvu, a pogotovo zanesenjački, utopistički žar Dimitrija Mitrinovića, sve to utiče na Nikolaja da ponovo posegne za nekim idejama kojima se bavio u predratnom periodu. Krajem rata on u Londonu piše svoje čuveno delo Reči o svečoveku. Iako do kraja u službi svom narodu, Nikolaj se sa utopističkom nadom bavi sudbinom čovečanstva. Ničeovom nadčoveku, projektu zapadne civilizacije, koja sve jače stremi totalitarizmu, on suprotstavlja slovenski, balkansko-mediteranski i dalekoistočni projekat svečoveka. Umoran od rata i zla, kao da hoće na trenutak da zaboravi da je raj na zemlji nemoguć i kao njegovi mnogi prethodnici, pre svega ruski mislioci, sanja svet izgrađen na svečovečanskoj ljubavi i žrtvi. Kada bi se vi učutali kao bogovi, vi bi se izmirili kao bogovi. Kada bi tražili sebe u njima, a ne njih u sebi, vi bi čuli kako oni peru noge jedan drugom. Svuda bi to čuli. Na Gangu, Jordanu, na Nilu i Amazonu, svuda. U svim rekama u kojima vi davite jedan drugog u ime njihovo, oni peru noge jedan drugom. O, kad bi vi bar usta oprali. Reči o svečoveku, religiozno-pesničko delo sa mnogo elemenata istočnjačke mudrosti, u kome glavni junak mitološko biće Ananda, Vran Gavran, zagovara svečovečansko bratstvo, mnogi su pozdravili kao jednu od najumnijih i najlepših knjiga nastalih u srpskoj kulturi. Nikolaj duboko shvata da se bogočovek Hristos ne može zakloniti za sve čoveka, čak ni zbog trenutne taktike u borbi protiv bogoborstva, ni zbog duboke brige o sudbini podeljenog čovečanstva. Autoritet. U Versaju su se našli predstavnici najvećih svetskih sila, ali Božjih predstavnika u Versaju nije bilo. Kako se onda može verovati u taj mir? Nisu li se ljudi ogrešili o Boga što ga nisu prizvali da i on zapečati taj mir? Nije li i Velika Britanija, hrišćanska zemlja, zgrešila Bogu što ga nije prizvala da bude na njenoj strani i u toj prilici kad je pobeda ostvarena? Rekao između ostalog Nikolaj na propovedi održanoj u Engleskoj posle sklapanja Versajskog mira. Među slušaocima je vladao tajac. Bilo je tu i visokih ličnosti. Nikolaj je napravio jednu dužu pauzu, pa je uzviknuo. Na kolena, Velika Britanijo! Na kolena! Pa se moli Bogu da ti oprosti što ga nisi prizvala da i on utvrdi mir koji si diktirala pobeđenima. Slušaoci su pali na kolena i Nikolaj je završio svoj govor jednom molitvom. There was an immediate appreciation of the spiritual quality. Od početka je prepoznata duhovnost kako vladike Nikolaja lično, tako i pravoslavne tradicije u Srbiji. Ljudi su jasno videli njegove duhovne kvalitete i preko njega i duhovne kvalitete crkve koju je on predstavljao. Činjenica da je on umeo da stekne prijateljstvo sa veoma uticajnim ljudima značila je da su mu ovde postale otvorene neke realne mogućnosti. Vladika Nikolaj Velimirović je velika inspiracija u ovom procesu produbljivanja razgovora među nama hrišćanima i pronalaženja načina
na koje mi možemo da služimo Hristu jedni u drugima. Zato smo mi izabrali njegovo ime, da bude povezano sa fondom u kome pokušavamo da prikupimo stipendije kako bi se pomoglo onima koji bi želeli da nastave dalje obrazovanje i studije u ovoj zemlji. Ljudima koje je odabrala Srpska pravoslavna crkva. U znak priznanja za njegov celokupni rad u Engleskoj, arhijepiskop Kenterberijski i veća grupa najuglednijih Engleza dodeljuju mu naprsni krst i povelju. Prijatelji koje ste stekli za vreme vašeg boravka u Engleskoj ne mogu da vas puste bez vidljivog znaka svog poštovanja i ljubavi. Mi smo s velikom radošću slušali vašu propoved, jednog istog evanđelja, koje je upućeno celom čovečanstvu od jednog iskupitelja, Gospoda našeg Isusa Hrista. Još dok se Nikolaj nalazio u Engleskoj, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve marta 1919. izabrao je dr. Nikolaja za episkopa Žičke eparhije. Stigavši u Srbiju, Nikolaj se zahvaljuje na ukazanoj mu časti, ali ponovo odbija da se primi episkopskog čina. Predsjednik vlade Stojan Protić, zatim i razni viđeniji ljudi, pokušavaju da ubede Nikolaja. Da, tako je, braćo i gospodo, po vašem mišljenju. Samo Nikolaj treba da bude vladika, pa će sve biti u redu. A čutke se prelazi preko drugih, mnogo važnijih i mnogo pretežnijih potreba i stvari o kojima treba misliti i raditi, no što je samo popuniti mesto upražnjeno smrću jednog vladike. Najzad, posle nekoliko poteza koje je mitropolit učinio kao ustupke Nikolaju, ova je već u moralnoj obavezi da prihvati episkopski čin. Izvršen je jedan od najepohalnijih događaja u posljednje doba naše crkve, jer je 5. odnosno 18. maja po novom kalendaru u Sabornoj crkvi hirotonisan za episkopa Žičkog gospodin dr. Nikolaj Velimirović. 20. juna prispeo je u Čačak novi episkop Žički, dr. Nikolaj Velimirović. Masa sveta izašla je do mosta na Moravi i očekivala je tog dana njegov dolazak. Godine 1920. Ujedinjena Srpska pravoslavna crkva u novoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca ponovo dobija nekadašnje dostojanstvo patrijaršije. Pred kraj iste godine, Sabor razrešava Nikolaja dužnosti episkopa Žičkog i postavlja ga za episkopa Ohridske eparhije. Sabor i patrijarh Dimitrije smatraju da Nikolaj treba da privuče veri narod male i zabačene eparhije u kojoj ima svega 30-ak sveštenika, i to polupismenih. U crkvenoj misiji vladika Nikolaj putuje opet u Ameriku. Crnačka kolonija u Njujorku zamolila je vladiku da u njenoj crkvi Svetog Filipa održi jednu besedu. Pre službe, 40 đaka crnaca ušli su u crkvu sa srpskom i amerikanskom zastavom, što je srdačno pozdravljeno. Posle službe, jedan od sveštenika predstavio je vladiku svoje pastvi i rekao da će sada govoriti srpski vladika Nikolaj, sin junačke Srbije, naroda poznatog celom svetu. Izvanredan govor zahoren je iz 1500 grla uz pratnju muzike himnom Bože pravde ti što spase. Nikolaj, koji dalje mnogo putuje, radi na organizaciji Srpske crkve u Americi. Drži serije predavanja, posećuje Englesku. Pokušava da da ostavku na episkopski čin, kako bi se punim intenzitetom bavio misionarskim radom, ali kad mu ona ne bude usvojena, tiho odlazi u Ohrid. Skoro svi koji su ga poznavali tvrde da tada dolazi do velikog preokreta u njegovom životu.
Od učenog religioznog mislioca svetskog tipa, čoveka koji se stara o dejstvu koje će imati njegovi nastupi, koji se trudio da uspostavi što razumljiviji dijalog sa modernim duhovnim stremljenjima, on postaje mistični usamljenik, asketa i molitvenik najstrožijeg pravoslavnog tipa, ohridski pustinjak. Kad bih ja bio potok planinski, ne bih mislio o svom neravnom putu, no o jezeru koje me čeka. Strašan je u istini ponor onih koji su zaljubljeni u događaje što ih vuku naniže. Majko nebesna, ljubavi moja jedina, uslobodi me robovanja događajima i učini me svojim robom. U Kaluđerskoj samoći, zbogom, Žički i ohridski vladika živi u zadužbinama naših careva i svetaca. Skroman, bez ličnih potreba. Celog života siromah, među narodom, isto tako skromnim i siromašnim, Božijim ljudima, poneo je i on Boga u sebi. Naravno, jedni su bili oduševljeni ovakvim razvojem, dok su drugi dobili novi povod za napade. Godine 1922. izlazi knjiga Molitve na jezeru. Blagoslovi neprijatelje moje, Gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju. Neprijatelji su me drešili od zemlje i rušili sva moja nadanja u zemlju. Ovi su me učinili strancem u zemaljskim carstvima i nepotrebnim stanovnikom zemlje. Kao što gonjena zver nađe sigurnije sklonište nego li negonjena, tako sam i ja, gonjen neprijateljima, našao najsigurnije sklonište, sakrivši se po tvoj šator, gde ni prijatelji ni neprijatelji ne mogu pogubiti dušu moju. Blagoslovi neprijatelje moje, Gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me naučili da znam što malo ko zna, da čovek nema neprijatelja u svetu izvan sebe. Kad nije obilazio eparhiju u pauzama pisanja, vladika je šetao po ohridskim ulicama i po obali jezera. Pričaju da su ga u tim šetnjama pratili gavranovi, koje je hranio i nazivao ih mudrim pticama. Naročito jedan gavran stalno je skakutao oko vladike, iza i ispred njega. Kao da je Ananda Vran Gavran u svom simboličkom prisustvu tražio od vladike nova, dublja saznanja. Vladiku su u njegovom skromnom domu u Ohridu posećivali ljudi, kako iz Srbije, tako i sa svih strana sveta. Od šumadijskih seljaka, preko članova engleskih aristokratskih porodica, pa sve do čuvenog indijskog pisca Rabindranata Tagore.
On i Nikolaj bili su dugogodišnji prijatelji. Nikolaj, koji je proučavao istočnu misao, doveo jednom prilikom Tagorea da održi predavanje u Beogradu na Kolarcu. U Ohridu Nikolaja posećuje i kralj Aleksandar sa kraljicom. Odnos kralja Aleksandra sa Nikolajem prolazio je kroz različite faze. Vlast je veliko iskušenje i malo je njih koji mogu odoleti tome iskušenju. Odolevaju samo oni koji znaju da su sluge tvoje, u podnožju nogu tvojih. Preslab je svaki čovek, Gospode, i gotov da se preda samoljublju i oholosti, a oholost je pogubila i mnoge anđele, kamoli neće ljude. Radi ljubavi tvoje prema narodima tvojim, tvorče, ispuni starešine narodne strahom od suda tvojega. Kada je kralj 1929. godine uveo šestojanuarsku diktaturu, Nikolaj ga je u raznim prilikama opominjao. Srpska crkva je postojala i opstala u nekoliko država. Postoji i dalje u Jugoslaviji, koja je ipak samo država, dakle prolazna pojava, dok je crkva večita, govorio je kralju. U Ohridu je zabeležena jedna vesela epizoda koja najbolje odslikava odnos dva velika čoveka. Skromni vladičanski dvor uz samu obalu jezera. Tokom ručka kuvar Tuško donese za kralja na poslužavniku jedno prasence sisanče od 1,5 kila. Nikolaj prileti poslužavniku i baci prasence kroz prozor u jezero. Zar pored čuvene ohridske ribe vi hoćete pravoslavnog kralja u dane posta da omrsite? Kralj, naravno, nije baš bio oduševljen. Ode mu prase ispred nosa. A ručak su završili bez zdravica u prilično napetom raspoloženju. Nikolaj je itekako imao smisla za humor i često je umeo da ga iskoristi, kako u komunikaciji sa ljudima, tako i u nekim od svojih beseda kao sredstvo za pojačavanje delovanja poruke. Međutim, savremenici su ga zapamtili pre svega kao neobičnu i tajanstvenu pojavu. Slobodan Jovanović, čuveni srpski pravnik, istoričar, političar, napisao je za Nikolaja. Baš to što je u njemu bilo zatvorenoga, nedokučivoga i tajanstvenoga privlačilo je ljude. To nije bilo bez razloga. Ta tajanstvena strana njegova karaktera bila je znak onih dubljih duhovnih moći koje nismo u stanju da potpuno razumemo i koji se samo kod doista velikih ljudi naslućuju. Bila sam bolesna od difterije, bila sam 3. osnovne, i ja i sestra. Onda je difterija bila maltene 50% umirala od nje. On je ušao u sobu, seo na krevet, dao mi malu ikonicu i rekao, dobro, to iz Svete Gore. I kaže, ozdravit ćeš i blagosiljao me. I kad on izašao, meni kao da je, ne znam, Sveti Duh ušao bio i izašao. Imao je on, ne znam kako to da opišem. Ljudi u Ohridu su ga voleli i poštovali. Zvali su ga prosto Deda Vladika. Kad god bi Vladika prolazio ulicama, zanatlije su prekidale posao i pritrčavali mu da uzmu blagoslov. U crkvenoj misiji Vladika Nikolaj putuje na Svetu Goru, u Carigrad, opet u Ameriku, Englesku. Godine 1925. Vladika Nikolaj učestvuje uz patrijarha, druge arhijereje i kralja i kraljicu u prenosu Njeguševih posmrtnih ostataka u obnovljeni hram, spomenik Svetog Petra na vrhu Lovćena.
Beseda pisca čuvene religije Njegoševe ostavlja neizbrisiv utisak na sve prisutne. Njegoševe vrline Nikolaj spaja sa vrlinama Crne Gore, koja je srpskom rodu od davnina dala mnoge velikane. Oduševljene Crnogorce vladika Nikolaj upozorava da je u smutnim vremenima koja dolaze potrebno da se šumadijska bujnost spoji sa crnogorskom odmerenošću, hrabrost sa mudrošću. Posle smrti patrijarha Dimitrija, umesto da, kao što su mnogi očekivali, na patrijarški tron dođe Nikolaj, za patrijarha je proglašen Varnava. Ohridska i Biteljska eparhija spajaju se u jednu i tako Nikolaj postaje episkop mnogo veće eparhije. U Bitolju, u kome je ranije zajedno sa skopskim mitropolitom Josifom otvorio bogosloviju, otvara narodnu kuhinju za mnogobrojnu sirotinju. Zatim Bogdaj, dom za nezbrinutu decu, koju je skoro svakodnevno posjećivao. Bogoslovija u Bitolju je pravi rasadnik budućih pravoslavnih svetitelja i velikih teologa. Slobodno vreme vladika provodi u pisanju i molitvi. Spava sasvim malo. Za vreme njegovog boravka u južnoj Srbiji, sadašnjoj Makedoniji, izlaze i nove knjige. Misli o dobru i zlu. Omilije. Popularno kapitalno delo Ohridski prolog. Misionarska pisma. Vera obrazovanih ljudi. Knjiga pesama Duhovna lira. Zatim Rat i Biblija. Simboli i signali. Nomologija. Carev zavet. I na svim knjigama Rozeta iz Kalenića, koja nam govori o tome kuda vladiku vuče srce. Vladika je u Ohridu i Bitolju radio na obnavljanju starih i čuvenih manastira. Tada, dok je bio ohridski vladika, započeo je zidanje crkve u rodnom Leliću. Gradi ako imaš para, priča se da mu rekao realni otac Dragomir, kada mu je Nikolaj saopštio svoju nameru. Pomoći će me seljaci, odgovorio je Nikolaj. More, uzdaj se ti, sine, u se i u svoje kljuse. Nemoj da me dovedeš u situaciju da prodajem ovo malo zemlje i da plaćam tvoje dugove. A Nikolaj zaista nije mnogo mario za novac. Kada je polazio iz Ohrida sa torbama punim novca za gradnju crkve, prikupljenim od honorara, knjiga štampanih u zemlji i inostranstvu, kao i priloga poštovalaca iz zemlje i sveta, on je usput davao i šakom i kapom svakome ko bi mu se obratio za pomoć. Njegovi pratioci su bili zabrinuti da li će išta ostati za određenu namenu. Crkva u Leliću ipak je završena 1929. godine. Ovo je krevet i soba vladike Nikolaja na kome se on odmarao kada je dolazio u Lelić. Povratak u Žičku eparhiju, 34. kao administratora, 36. biva ponovo izabran za episkopa mnogo značajne eparhije Savine.
svako jutro jedan kočijas iz Žiče sa fijakerom dolazio tačno u 6 sati iz jutra i vladika već silazi za stepenice. Svako jutro smo, bez obzira da li je zima ili leto, tu smo išli za Žiču, svaki dan, obavezno. On druga kola u ono vreme nije imao, niti je putovao s drugim kolima. Evo sedišta Žičke eparhije za vreme episkopovanja svetoga vladike Nikolaja Žičkoga i Ohridskoga i Svesrpskoga. On je ovde živeo, ovde konačio, ovde pisao. Po povratku na Žičku eparhiju, vladika Nikolaj dao se na veliki rad na obnavljanju postojećih i podizanju novih crkava i manastira. Dobio je još jednu titulu, vladika obnovitelj. Manastir Rudenica, Jovanje. Manastir Svete Trojice, obnova Žiče. Zatim Vaznesenje i preobraženje, Blagoveštenje. Ilinje. Ovčarsko-kablarski manastiri zaista počinju da podsjećaju na Srpsku Svetu Goru, kako su ovaj kraj u narodu zvali. Ali zidaju se i crkve u gradovima i selima. Nema mnogo filmskih zapisa sa vladikom Nikolajem. Ovaj do sada neprikazivani film snimljen je na osvećenju crkve u Šilopaju. Crkvu posvećenu Svetom Nikolaju Čudotvorcu Milikijskom podigao je u svom mestu rođenja pod Rudnikom predratni beogradski privrednik gospodin Ljuba Saračević sa suprugom Marom. Ovaj film o osvećenju crkve snimljen je 1939. godine na Malu Gospojinu, kada sam ja imala 10 godina. Ovo je crkva koju je podigao moj otac i majka. Ktitori. Doček na železničkoj stanici Kriva reka. Litija do crkve. Doček u porti. Dobrodošlica. Osvećenje. Vladika Dalmatinski Irinej Đorđević. Vladika Braničevski Venjamin. Kraljev izaslanik. Besede. Narod svečano obučen. Narodno kolo. Narodna sofra. Poslanici, ministar pravde Vladica Marković. Ministar vera Voja Janjić.
Ja mislim da je, tako se govorilo, da je prisustvovalo oko 50.000 ljudi, naroda, koji je došao iz okolnih krajeva, ne samo gosti iz Beograda. U Kraljevini Jugoslaviji posle Prvog svjetskog rata počeo je da buja jedan neobičan religiozno-moralni pokret koji će vremenom prerasti u veliku duhovnu snagu srpskog naroda. Pravoslavna hrišćanska zajednica ili bogomoljački pokret, kako su je češće nazivali, nastala je spontano, kao reakcija na širenje ateizma i vulgarnog materializma iz iskrene želje za moralnom obnovom prostih ljudi, laika sa sela, iz gradova. Sa ogromnim misionarskim poletom, nekolicina njih u gunjevima i opancima kreće u narod da propoveda Hristovu nauku spasenja. Svi oni žele živu crkvu. Pravoslavno sveštenstvo isprva se drži prema bogomoljcima rezervisano. Ubrzo se na predlog Svetog arhijerejskog sabora duhovnog vođstva ovog spontanog pokreta prihvata vladika Nikolaj. U Žiči su bili česti su bili sabori, česti su bili skupovi bogomoljaca. Svake nedelje puna je crkva i obično dođu bogomoljci iz okolnih sela i onda se pevalo, posle svete liturgije, pevaju se bogomoljačke pesme pred crkvom i tako vladika je uvek služio i besedio izuzetno lepo, kao što već vladika Nikolaj, kao što je znao. U toku 20 godina do Drugog svjetskog rata bogomoljački pokret narašće na 400 bratstava sa nekoliko stotina hiljada članova. Iz godine u godinu održavaju se sabori pokreta, na kojima je najradije viđen gost vladika Nikolaj. Pamtim dobro te godine 38. Veliki sabor u Žiči, to je najveći bogomoljački sabor. Kad se skupilo tu možda i do 100.000, ako ne i više, bilo je naroda. Ja ne znam iz kog kraja nije bilo. Iz Vojvodine, iz Srbije, iz Makedonije čak bilo, pa iz Crne Gore. Imalo je tu puno, pa bilo je, mislim, preko 50 tih misionara, propovednika koji idu. Danima i noćima u gomilama išli su seljaci i seljanke, od posta pregladnili, stripidama pevajući crkvene pesme i krsteći se, da bi stigli do Žiče, da se pred svojim vladikom pomole i od njega prime blagoslov. I onda oni pričaju čudesne stvari, tako kako prolaze, kakav imaju odziv kod naroda i tako. I onda oni zapisuju neke stvari. Ponekda ima neko da ih odbije, da ih ne prime. Pa onda kaže, moramo da idemo od jednog sela do drugoga, idemo, sneg bude. Ne odbacujte ih, nemojte se bacati kamenom na njih, jer možete pogoditi Hrista, govorio je za bogomoljce vladika Nikolaj. Posle Drugog svjetskog rata, u vreme komunističke diktature, predratni bogomoljci i deca iz bogomoljačkih porodica učinili su mnogo za opstanak pravoslavne crkve u Srbiji. Iz njihovih redova regrutovan je najveći broj sveštenika i monaha. Godine 1934. u atentatu u Marseju ubijen je kralj Aleksandar. U Kraljevini Jugoslaviji sve otvorenije jačaju separatističke težnje Hrvata. 1937. vlada Milana Stojadinovića namerava da sklopi konkordat sa Rimokatoličkom crkvom. Pravoslavna crkva ulazi u borbu protiv povlastica koje bi tim ugovorom Vatikan dobio u Jugoslaviji. Najaktivniji u borbi su patrijarh Varnava i vladika Nikolaj, koji se redom obraća ministrima i poslanicima, kao i celoj pravoslavnoj crkvi. Bilo je to 1938. godine kada je deda vladika Nikolaj držao govor protiv konkordata. Deda je među našim seljacima stajao i pričao s njima, razgovarao. Tamo negde u uglu sam se našao i ja, kao klinac. U Beogradu policija napada pendrecima litiju. Među povređenima je šabački episkop Simeon. A pošto je policija sve take opkoljavala, oni su, kad smo krenula kola, počeli da pucaju, smo svi polegali po kolima. Uopšte to bila naivna borba. To je ono što sam ja doživjela, inače znam da su pucali i na litiju. U jeku konkordatske borbe
U nikada do kraja razjašnjenim okolnostima umire patrijarh Varnava. Po nekim svedočanstvima čini se da je otrovan. Za novog patrijarha izabran je crnogorski mitropolit Gavrilo Dožić. Konkordat nije izglasan u Skupštini, ali nezdrava situacija u zemlji nagoveštava skoru propast. Nikolaj, ja se sjećam njega, bila sam devojka, dodila crkvi, on sedi, ako ljudi ga ogradili i sedi na maloj stolici i drži zbor. Kako treba da će biti ratno vreme. Tamni oblaci rata nadvijaju se nad Evropom. Vlada Cvetković-Maček potpisuje pristupanje Trojnom paktu, a proteste kojima slede demonstracije i puč, pored patrijarha Gavrila podržava i vladika Nikolaj. A imam da vam ispričam kako je Trojni pakt potpisan i došla su kola iz dvora, za njega je otišao i on je sa patrijarhom Gavrilom Dožićem srušio Trojni pakt i postavio kralja na prestol. To je tačna, to je istina cijela. Kada Nemci okupiraju Jugoslaviju, vladika Nikolaj biva isprva interniran u manastir Žiču, pa u Ljubostinju. Posle toga je on došao je rat, bio je zatvoren i više nisam imao prilike da ga vidim niti s njim da budem. Nikolaj pokušava da učini nešto za narod koji masovno strada u Kraljevu i Kruševcu. Slede mnogobrojna saslušanja, odvođenja u Kruševac. Vladika teško podnosi nesreću svoga naroda. Počeo je naglo da slabi, a noge ga izdaju. Na saslušanjima ipak odbija da sedi pred nemačkim oficirima. U okolini Ljubostinje deluju oružane četničke i partizanske grupe, a vladiku u manastiru posećuju sveštenici i monasi. Nemcima su ove posete sumnjive, pa postavljaju noćne straže oko manastira. Izlasci i ulasci sestara sa upaljenim svećama u sobe izgledaju osmatračima kao davanje nekakvih signala. Pretresanje manastira ne daju rezultate. Ne otkrivaju čak ni majku i ćerku iz jevrejske porodice Neuhaus, koje vladika tu krije sa lažnim dokumentima. Vladika Nikolaj je došao sa monaškom odorom za moju majku, a mene je strpao u 2 džaka i kupio je grdne namirnice i nabacao je namirnice na džakove i prebacio je noge preko toga i onako onu mantiju je prebacio. I tako smo kroz obruč nemački u velikom stresu i strahu prošli, naravno na mostu prema Ljubostinji iz Trstenika kad se izlazi. Vojnik je pitao gde ide, šta radi. Kaže, išli smo u kupovinu na pijacu, ali na nemačkom. Tako da je imao uspeha, zato što je na nemačkom se njemu obratio, da prođemo i da se spasemo. I onda nas je smestio i predao igumaniji u manastiru. I mi smo tu bile 18 meseci. Iako se krivene majku i ćerku nisu pronašli, Nemci vladiku ipak opet odvode u Kruševac. Ko zna kako bi se tad sve završilo, da je jeromonah Vasilije Kostić, izbegli profesor bogoslovije u Bitolju, nije iz Bitolja doneo zlu ne trebalo, jedno odlikovanje za građanske zasluge koje je vladika dobio još 1935. godine zbog pomoći u uređenju nemačkog vojničkog groblja iz Prvog svjetskog rata. Od Hitlera. General koji je saslušavao vladiku naredio je da se vladika oslobodi i vrati u Ljubostinju. Samo onaj mrzi neprijatelje ko ne zna da neprijatelji
nisu neprijatelji, no surovi prijatelji. I zaista mi je teško reći ko mi je učinio više dobra i ko više zla u ovome svetu, prijatelji ili neprijatelji. Zato blagoslovi, Gospode, i prijatelje i neprijatelje moji. U vreme borbi u Kraljevu i oko Kraljeva, Nemci su sa 6 aviona bombardovali manastir Žiču. Na crkvi je zjapila ogromna rupa, konaci su spaljeni. Vladiki Nikolaju je to teško palo i zbog truda i ljubavi koje je uložio u obnovu Žiče pre rata. Ostaje mu samo da piše. Njegovi ne uspevaju da mu nabave potrebne količine hartije, koja se tada teško nalazi. Ne mešajte pogibelj vojske sa pogibelju naroda. Ne izjednačuj propast države sa propašću svega. Države se i daju narodima da bi imalo šta propasti umjesto naroda. Da bi se imalo šta dati u otkup duše naroda. U ranu zoru 3. decembra 1942. godine nemačka vojska blokirala je manastir Ljubostinju sa svih strana. Upali su u manastir u toku jutarnjeg bogosluženja i odveli vladiku Nikolaja, njegovog sinovca Jovana i jeromonaha Vasilija u manastir Vojlovicu kod Pančeva. Tamo je vladiku čekao mnogo stroži, pravi zatvorski režim. Bez poseta i bez mogućnosti da se napušta manastirski konak pretvoren u zatvor. Samo nedeljom i praznicima zatvorenici su puštani u manastirsku crkvu da služe svetu liturgiju. Vladika se sa jeromonahom Vasilijem dao na ispravljanje prevoda Novog Zaveta koje je uradio Vuk Karadžić. Kad mu je jednom, prilikom obilaska zatvorenika, nemački kapetan ponudio mogućnost da povremeno prošeta, Nikolaj, sve slabiji na nogama, odgovorio mu je: Ako bih ja posle toliko vremena izašao i počeo da šetam, ja bih se toliko obradovao da bih počeo da trčim. Vaši stražari bi shvatili da sam rešio da bežim, pa bi otvorili vatru iz oružja i mene ubili. I tako bih ja poginuo bez krivice, omaškom. Duhovitost vladiku nije napuštala u teškim trenucima. Kad su ga prebacivali u Vojlovicu, Nikolaj se oficirima otvoreno podsmevao, što je po njega, starca, došlo 14 kamiona sa vojnicima. Bolje da ste malo štedeli benzin, rekao im je tada. Uskoro se zatvorenicima u Vojlovici pridružio i patrijarh Gavrilo. Septembra 1944. Nemci su iz Vojlovice vladiku Nikolaja i patrijarha Gavrila u vagonima bez prozora sproveli u koncentracioni logor Dachau. Za vreme Drugog svetskog rata srpski narod je doživeo strašna stradanja. Streljanja po Srbiji, Jasenovac, stradanja u ratu sa Nemcima, Ustašama, Bugarima, ali i u građanskom ratu. Pa i dve najviše srpske crkvene ličnosti dospevaju u zloglasni Dachau. Obojica, izmučeni i bolesni, u podmaklim godinama, dele sudbinu ostalih logoraša, ali ubrzo ih odvode u logorsku bolnicu. Intervencije sa svih strana najzad su urodile plodom. Izlaze iz logora i pod oružanom pratnjom bivaju upućeni na oporavak u Bavarskoj i Beču. Nemci sve vreme pokušavaju da ih iskoriste za svoje političke ciljeve i borbu protiv jugoslovenskih partizana, ali ne uspevaju u tome. Slom Trećeg rajha, ali dolazak na vlast komunista u Jugoslaviji zatiču ih u Tirolu, gde ih konačno oslobađa 22. američka divizija generala Kolensa. U haotičnoj situaciji na kraju rata, kad veliki broj srpskih emigranata ne može da se vrati u zemlju zbog komunističke diktature,
a neki od njih Englezi izručuju Titovim partizanima, vladika Nikolaj i patrijarh Gavrilo najzad stižu u Englesku. Odatle se patrijarh vraća u zemlju, a vladika Nikolaj, ozbiljno narušenog zdravlja, 1946. godine odlazi u Ameriku. Sve dalje od Srbije, koje u zagrljaju varljive ideologije bratstva, jedinstva, jednakosti. Naši ljudi su gordi na svoju kulturnu historiju, gordi su na svoju narodno-budilačku borbu, jer su tako krvni. Bog nije Bog jednakosti, no ljubavi. Jednakost bi isključila svu pravdu i svu ljubav, isključila bi sav moral. Iz groba ljubavi niče pravda. Iz groba pravde niče jednakost. Zagledajte bolje u sebe i vidjet ćete da vi u samoj stvari nikad ne želite jednakost. Ono što vi želite nije izjednačenje svih, no uzdignuće malih i slabih do velikih i moćnih. No nemajući moći da uzdignete male i slabe, vi svlačite velike i moćne s njihove visine u sredinu malih i slabih. Kada izbije požar, kuća se ne gasi iznutra. Čuvene su njegove reči koje, makar delimično, objašnjavaju osjećanja mnogih srpskih emigranata. Iste godine kada je stigao u Ameriku, dok još muči useljeničke muke sa administracijom, vladiki Nikolaju Kolumbija univerzitet iz Njujorka dodeljuje počasni doktorat iz teologije. Episkop Srpske crkve sa sedištem u Ohridu i Žiči. Poznat i čestvovan zbog svetosti i milostivosti, koji se uvek i pre svega starao o sirotima i unesrećenima u zemlji što je mnogo stradalna. Veliki naučnik, veliki propovednik i iznad svega velika moralna snaga. Ovo je 51. u martu, kad smo pošli za Ameriku poslije 5 godina logora. I iste te godine za Vidovdan vladika Nikolaj je došao. Mi smo stigli u martu, on je došao u junu za Vidovdan. I služio je tu prvu službu kod Prote Dušana, mog supruga, i besjedio je. Vladika Nikolaj putuje u Englesku. Dakle, 1952. godine kada je sveti vladika Nikolaj dolazio ovdje da osveti ovu crkvu. Ja sam bio mladić, bilo je ovdje oko 4000 naših ljudi. Tako reći, svi su došli. I bila je i štampa je tu, znate, objavila njega, njegov govor. On je govorio čak i na engleskom, jedan deo svoje besede ovdje u ovoj crkvi. Tako da je to bio događaj prvoklasne važnosti. Prvi ovako, onda su Srbi bili još sasvim ljudi od kojih se nisu klonili i koji su smatrali da treba da im se da prida važnost. Moja čerka sve ono vladikino metla oko vrata, i Panagiju, i Bože krstove, i sve. A ja potrčim do nje da je zgrabim. A on kaže, ne diraj, ona mala devojčica, neka si se ti nakitila. Ti baš treba da se nakitiš tu i tako. I tako bi se onda on nasmio, otišao u njegovu sobu, imao je astal, spavača velika soba, tu bi po celu noć sedeo, baš bi osvito pisajući. I tako. A nije voleo televiziju.
sunny day with a smile on my face. I'll go back to that place far, far away. I pravoslavni i drugi hrišćani u Americi uvršćuju vladiku Nikolaja u apostole i misionare novog kontinenta. Različite grupacije uvek nesložnih Srba otimaju se oko vladike, ne bi li ga privukli na svoju stranu. Oj, neslogo i zavisti, kćeri adske zmije, gde b živela da Srbina nije, spevao je jednom prilikom Nikolajev prijatelj iz predratnog perioda, Čiča Steva Tolić. Sad je još gore. Gospode Bože milostivi, oprosti nama Srbima grehe naše, povrati nam slobodu i daj nam snage da u slobodi proslavimo Tebe kao nikada i niko. Amin. Nikolaj nastavlja u Americi da misionari, propoveda, piše, ali se između ostalog i zbog sukoba sa episkopom Srpske crkve u Americi Dionisijem povlači u ruski manastir Svetog Tihona. Tamo predaje u bogosloviji i prima mesto rektora. On se nije usvilenio nikada, bio je jako skroman. Jedno odelo, jedna mantija i jedno tako je imao to. Nikad nije imao kofera ni ništa. Sa Srbima u zemlji, koliko je u mogućnosti, održava kontakte. Odgovara na pisma, hrabri, poučava, šalje pomoć. Svojim sinovcima, Jovanu i Tiosavu, piše: Ne mogu da živim, a da ne govorim i ne pišem. To mi u zemlji neće biti dozvoljeno, a star sam da idem u zatvor. Mnogi u Srbiji ga se sećaju, ali nova vlast ga proglašava za izdajnika i neprijatelja naroda. Sprema mu suđenje. Državljanstvo nove Jugoslavije mu je već ranije oduzeto. Nikolajeve knjige se čitaju samokrišom. Milovan Đilas, visoki funkcioner komunističke partije, u svojim naporima da očisti srpsku kulturu, o Nikolaju 1952. piše: jeziva, fanatična, raspućinovska figura. Ali i udruženje pravoslavnog sveštenstva Srbije pod jakim uticajem vlasti demaskira vladiku Nikolaja kao agenta i izdajnika svoje domovine. Među retkima koji u Srbiji otvoreno izražavaju svoje poštovanje i ljubav prema Nikolaju je arhimandrit Justin Popović. I sam u izolaciji, istina u zemlji, u manastiru Ćelije, gde je Nikolaj počeo svoje školovanje, Justin poučava generacije monaha i budućih episkopa. Iza njega je Nikolaj najveći Srbin posle Svetog Save. Pred svakim manastirom skoro raspe Sveti Sava. I on, tužan i jadan, gledajući svoje potomke, svoju nesrećnu pastvu, kako propada... Vladika piše i propoveda do svog poslednjeg zemaljskog časa. Nažalost, malo je sačuvanih tonskih zapisa njegovih beseda. Reči Gospoda našega i spasa Isusa Hrista uvijek su savremene, nikad ne stare. Kao što je on uvijek mlad, nikad zastareo, uvijek ispred nas. I ove reči imaju puno značenje i punu primjenu i dan danas u našem životu modernom, ma kako da je modern, ma kako da je civilizovan, svet, ma kako da je svet i primitivan i zaostao kulturno isto. Hristos je svima potreban, neophodan i uvek savremen, kao što je. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu biti. Rano u nedelju, 18. marta 1956. godine, u manastiru Svetog Tihona u South Cananu, u Pensilvaniji, na molitvi pred služenje svete liturgije, mirno se upokojio u Gospodu vladika Nikolaj. Ceo svet se oprostio od velike ličnosti.
Da citiramo prekrasne reči vladike Nikolaja na kraju njegove studije Život Svetog Save. Smrt jednog člana porodice je gubitak za celu porodicu. Smrt kralja ili narodnog heroja je gubitak za sav narod. Ali smrt svetitelja je gubitak za mnoge narode, čak i za ceo svet. Jer pravi svetitelj je kao nebeski sveži vazduh za slabije ljudske duše. Kada je vest o njegovoj smrti stigla u Beograd, sva zvona na gradskim crkvama zazvonila su u isto vreme. Zvonila su zvona u celoj Srbiji. Crkva u Srbiji je izdržala progone i opstala, kao što je hrišćanska crkva opstala i pored mnogih progona u svojoj istoriji. Osim Ave Justina, koji i na čuvenim godišnjim parastosima u Leliću održava živu vezu sa novim srpskim svetiteljem, i novi episkopi održavaju njegov kult. Kao kod mnogih svetitelja, kult počinje da se rađa u narodu još za vreme njihovog života. Tako je slučaj i sa svetim vladikom Nikolajem, tako da posle njegovog upokojenja bilo je sasvim prirodno da se taj kult nastavi i dalje da se razvija. Srbi u dijaspori pomažu štampanje Nikolajevih knjiga. Sveti vladika Nikolaj je bez sumnje jedna od najsjajnijih zvezda na nebu srpske istorije. Blažno počivši prota Milisav Protić je 40 godina sakupljao dela vladike Nikolaja sa željom da se to objavi povodom 40-godišnje njegove svešteničke službe. Do toga nije došlo i on je to ljubomorno čuvao. Kad je došao ateizam u našu zemlju, vladika Nikolaj je bio kao religiozni, mislilac, nepoželjna ličnost. Njegove stvari nisu mogle da se štampaju i Milisav je to čuvao sakriveno. Kad sam ja izabran za episkopa zapadnoevropskog, on mi je rekao: vladiko, idete u slobodni svet. Daću vam sve ovo što sam sakupio od vladike Nikolaja, objavite negde na zapadu. Ja sam morao pomalo da nosim, da ne bi na granici mi pronašli i oduzeli. Kad smo pola skoro kad sam izneo, on je se nešto razboleo. I zovne me i kaže: ne daj Bože da se meni nešto desni. Ja sam sve njegove stvari skupljao u po 3 primjerka. Jedan primjerak je zazidan ovde u zidu moje spavaće sobe iza ovog ormana. Jedan primjerak se nalazi na zvoniku crkve u Mirijevu, a jedan primjerak je u manastiru Vujnu. Pa ako ovi nađu i unište jedan, znajte gdje se nalaze drugi. Iako u Srbiji i dalje traju napadi ateista na vladiku Nikolaja kao jeretika, mračnjak, masona, engleskog ili nemačkog agenta, već prema potrebi, narodnog neprijatelja, reakcionara, u verujućem narodu sve više jača ljubav prema vladiki i svest o njegovoj svetosti. Još za života svetog vladiku Nikolaja srpski narod je smatrao za svetitelja. Osobito posle njegovog upokojenja, Srbi su počeli da ga slave kao svetitelja i da ga prezivaju svojim molitvama. Osobito je eparhiji Šabačko-Valjevskoj, ali može se uzeti da je prva kanonizacija svetog vladike Nikolaja, i dugo se to u našoj eparhiji tako i zvalo, obavljena 18. marta 1987. godine u Šabačkoj sabornoj crkvi, kojoj su tada prisustvovali svetoj liturgiji njegov sinovac, preosvećeni vladika Jovan, a svetu arhijerejsku liturgiju je služio episkop tada Vršački, odnosno Banatski, Amfilohije. Pred prepunom crkvom sveta, pobožnog i sveštenstva i naroda, u hram je uneta ikona svetog vladike Nikolaja, oslužena prva liturgija. Mi smo blagoslovom vladike Žičkoga, gospodina Stefana, pre nego što je zvanično pribrojan u diptihe svetih Srpske pravoslavne crkve, počeli da služimo liturgije u slavu Božje, a sa njegovim imenom. Povučeni sledećim da mi imamo pravo i pre zvaničnog priznanja da proslavljamo svetitelja koji je svetošću prosijao još za života ovde u prestolnoj mu Žiči i u prestolnom u Kraljevu.
Nastaju i prve freske i ikone svetog vladike Nikolaja. I sada kad dođem u našu crkvu, katedralu Hristova Vaskrsenja, gde smo tu, vidim njegova velika na oltaru ikona, baš velika je kao velika. Ja sjedim i mislim se, Gospode Bože, pogledaj sad ovoga sveca. Koliko sam puta ga primila u svoj dom i koliko sam ručkova spremila, da li je to moguće? Konačno, u maju 1991. godine, mošti vladike Nikolaja, koje su 35 godina počivale u manastiru Svetog Save u Libertvilu, polaze na put prema Srbiji. Brojni Srbi iz Amerike i Kanade ispratili su mošti svog vladike u suzama. Nalazimo se na beogradski aerodrom Surčin, gde je 1991. godine sletio avion noseći svete mošti našeg svetog vladike Nikolaja, koji je ovde sleteo u svojoj rodnoj zemlji prvi put posle dugog izgnanstva iz Amerike, gde je živeo i gde se upokojio. Živeo među nama Srbima u Americi kao jedan sveti prorok, kao oličenje svetosavlja, kao živo ovopločenje svega onoga što je dobro među nama Srbima u našoj svetoj pravoslavnoj veri. Čak su i Amerikanci govorili za njega da je on drugi Isaije, da je novi prorok Hristove svete crkve koji živi među nama. Ali na Surčinskom aerodromu u Beogradu dočekalo ga je samo nekoliko stotina ljudi. Ispred Svetosavskog hrama na Vračarskom platovu bilo je do 2-3 hiljade ljudi. U Žiči jedva nešto preko 1000. Tek u Vladičinom Leliću 12. maja doček je bio veličanstven. Sabralo se oko 30.000 ljudi iz svih krajeva Srbije. Onaj ko je toga dana bio u manastiru Lelić, nikada taj dan neće zaboraviti. Pre svega bio je sabran ceo srpski narod toga dana u Leliću i duše svih poštovala svetog vladike Nikolaja bile su do kraja ispunjene ljubavlju prema svetome našem episkopu, sinu Valjevskog kraja, a bilo je potresno i divljivo videti kolone naroda koji se toga dana slivale u Lelić, a osobito kada su mošti došle u manastir, kada su svi klekli na kolena, što je podsjećalo samo na nezaboravne dočeke moštiju svetoga kneza Lazara koji je pohodio srpsku zemlju upravo negde tih godina. Srpski narod se u to vreme nalazi na početku velikih iskušenja. Nova vlast, iako iz strateških razloga toleriše crkvu, nije čula i razumela poruke koje je pre mnogo godina uputio u budućnost vladika Nikolaj. Nisu ih čuli ni razumeli ni mnogi Srbi. Jugoslavija je značila prkos Hristu, prkos Svetom Savi, prkos srpstvu, prkos srpskoj narodnoj prošlosti, prkos narodnoj mudrosti i narodnom poštenju, prkos svakoj narodnoj svetinji, prkos i samo prkos. U momentu pada komunizma Hrvatima će se odmah dostaviti oružje. A šta Srbi partijaši misle? Oni misle da kao i 1918. godine treba prvo raspisati izbore. Odbacite smešnu šalu da će jedan čovek sazidati buduću srećnu Srbiju. Svaki vođ jednog krštenog naroda koji odbacujući Hrista hoće da usreći svoj narod, vodi svoj narod ne u zemlju sreće, no u zemlju nedođiju, neminovno i neizbežno. Krvnici i nasilnici koji se drugih dana sa strahom provlače kroz mrak i teskobu, sada su postali vođe vođama, knezovi knezovima. Zaista neće jesti svoju dobit u miru, nego će potrošiti na daće svojih rođaka. Snevaće bune prevarenih i poharanih i dizaće se u ponoći prestrašeni i oznojeni. Biće im dug život da bi im kazna bila duža.
Gore će biti narodu njihovom koji ih je rodio, nego narodu jevrejskom, jer im madoše primjer naroda jevrejskog i ne poučiše se. Slušat će kletve svoga imena i neće smeti poviriti na prozor. Gledat će svoj narod da ga vezane u povorkama vode i bojat će se za sebe i slušat će i u snu i na javi proklinjanja svoga imena i drhtat će, a neće moći umreti. Tako jedan narod grešnika ustaje jednodušno kao trava da ubije Boga. I omoče mu se nož zamahnut protiv Boga, te udari sam sebe u srce. Naravno da proroke ljudi ne vole uvek da slušaju. Napade na Nikolaja se nastavljaju sa svih strana kad god se neko prepozna u njegovim rečima, kao što je to bilo i sa starozavetnim prorocima. Iz bujice nadahnutih proročkih reči, u kojima Nikolaj kori kako svoj, tako i druge narode kad zaborave na Boga, njegovi moderni neprijatelji izdvojit će nekoliko redova za koje će smatrati da su dovoljna optužba. Nikolaj mračnjak, antisemita. Moglo bi se mirno reći da je veći antisemita od njega bio i prorok Jeremija. Saint Augustine described Sveti Avgustin je rekao da Bog ima lepotu koja je drevna, ali uvek sveža. Istina je da ako se venčate modom, prolaznom modom određenog trenutka, ubrzo postajete udovac ili udovica, čim se stvari promene. Tako da je veoma važno biti duboko ukorenjen u drevnoj tradiciji, inače će nas odneti svaka promena i svaka moda. Tradicija je živa vera koja uključuje i umrle ljude. Često više cenjen u svetu nego među svojima, Vladika Nikolaj je već odavno prepoznat od srpske, ali i drugih pomesnih pravoslavnih crkava kao svetitelj, kanonizovan 2003. godine. Kao datumi praznovanja novog svetitelja određeni su 18. mart, kao datum svetiteljevog upokojenja i 3. maj kao datum prenošenja njegovih svetih moštiju u Srbiju. Usliši, Gospode, molitvu pravednika Tvojih Save i Nemanje za grešni narod i spasi narod, jer je narod Tvoj, iako je i grešan. Sveti Nikolaj Srpski. Nikolaj je ostao nedokučiva veličina, duhovni stub i uporište, najgenijalniji srpski besednik i bogoslov. Najveći srpski crkveni pisac i mislilac, sve čovek i više od toga, Sveti Nikolaj Srpski. Vratimo se na naše pitanje sa početka. Ko je zapravo ovaj čovjek? I posle svega, možda nam na to pitanje samo on može odgovoriti. Pitam čulnog čoveka, ko si ti, a on odgovara, ja sam ja, i misli na svoj telj. Pitam misaonog čoveka, ko si ti, a on odgovara, dva stranca vidim u sebi, i ja se probijam između njih gostujući času jednog, času drugog, i misli na instinktivnu i svesnu dušu svoju. Pitam duhovnog čoveka, ko si ti? A on odgovara, ima neko u dnu duše moje. Pružim ruke da ga dohvatim, no vidim da bi mi zato trebale ruke duže od vasione. Pitaj njega ko sam ja.
Thank you.